Guys, ondel-ondel sekarang mau makan soto. Soto Cak Madura. Ya, nih, sotonya enak nih, guys. Nih, makan rame-rame nih. Nah, guys, dia lagi menyediain soto. Guys, ini sotonya sudah dituangin oleh istrinya ondel-ondel loh. Enak nih, guys. Abang None, boleh toh minta sotonya? Nih, istri datang, guys. Hai, Bang. Bang Noni mau makan soto. Mana kepalanya? Oh, nasinya mana sih? Oh, nasi Bang Noni nih. Bang Noni menunya nasi banyak banget tuh. Tuh, isi cuma satu. Aduh, Bang Noni. Enak nih Bang Noni, makan soto tuh. Berasa. Abang Noni makan soto. Dia berdua deh makannya. Deh. Makan berdua sama istrinya Abang Noni. Abang Noni. Tuh. Dan liatin lah Bang Noni lagi makan. Habisin Bang Noni. Nih lagi nasinya nambah. Pira nasinya loro telur. Tuh. Nambah lagi. Tuh. Buset dah. Buset dah Bang Noni. Nasinya aja banyak banget Bang Noni. Bang Noni makan soto nih. Bang Noni makan soto udah bagi-bagi. Nambah Bang Noni. Oh, ini ada lagi nih. Ketimun. Ketimun. Apa ya ini ya? Mie. Ini belum dimasukin Abang Noni. Apa lagi nih? Saus. Oh, sambel. Wah, Bang Noni pakai sambel nih. Apa itu? Oh, jatuh. Lemon tea belum dimasukin Bang Noni, dikit nih. Tambahin. Udah. Bang Noni. Ini apa Bang Noni? Oh, Bang Noni beli dua nih Bang Noni. Ada lagi nih. Oh, Bang Noni beli dua sotonya nih Bang Noni. Oh, Bang Noni nggak bagi-bagi. Makan soto. Yoi. Oke Bang Noni, lanjut makannya. Tak kepo-kepoan lagi nanti ya. Lagi kepoin Bang Noni makan soto. Ois.